chapter 1 introduction to Python حسكي توصلنا رأيه حززي Python by the way شمو كعوي ناي قبل Python زبحال زنوارة لوصايو just Python إننا نحزو بزحات programming language اللو Java زبل هذا ناي بنا تناي إذا حفظ زلو بنا خاوص يوم من Java إلو Python دمالك أخومي so حزقنا programming language إننا أتزلنا so Python high level interpreted general purpose programming language يبحال high level مالت إنجليزية زمسل مالتي so like print hello world simply English يزمسل مالتي second one general purpose programming مالت web development يتقميو قلل ولن database ن AI ن network functionات نمسرح so general purpose نزيوم طمنا يو مالتي كاوغن compiled نا interpreted زبحالو كلتا programming عينتات اللو interpreted مالت line by line لا تترجمة زخير مالتي compiled مالت دما the whole file مستترجمة يوزن بمالتي تيجي في line by line so like خردوك منتا حدا تشاينيا للزارب سوزيلو حدا تغرينيا دما للزارب له انا ترجمة تزخون نيرة زي زخون يبل خوننا تشاينيا نولو زين انا ودياو نتال تزاربا لزي ترجمه زي دما ملسيه زي دما እንደገና هم دالا ما اخل اتيخا interpret مغبار مالتي compile ማለት ግን እዚ ኩሉም ዝተዘረበ አነ ተርጉመ በሙሉ እንደገና መዝራብ ለማለትና እዚዮም ክልትዮም አብዙሕ ቦታታት ትረኽቦም ይኹም ሃይ ሌቨል ፓይተን ማለት እዚ ሂውማን ላንጉዌጅ ሪደብል ዝኾነ ንመሳሰል ማለት እዩ ትርጉም that's why በቀሊሉ ትርድእዎ ትኽእሉና ንብለና easy to understand you interpreted ክንብል ከለና python executes instruction line by line instead of compiling them all at once ማለት እዩ general purpose ክንብል ከለና ድማ Python many different domains ከም ታንተ ዘልናዮ እንጥቀመልና ማለት እዩ so Python automation ምግባር automate ምግባር ስራሕቲ ኻስ በዓላቶም ንኽስሩሕ ንምግባር ሓደ web development ምግባር web systemat ማለት ዌብሳይት ይከለመለ data analytics ኣብ big data analytics ያተወልናሎ AI artificial intelligence ኣብ AI ያተሎ scientific computing zone and many other applications including cyber security cryptographic ስራሕቲ ይጠቅመና እዩ ብዝብለና so حزي لا ስክሪን መለስሞ እስኪ እዚ print hello world ዝብል እስክንረዮ just print ኢሉ ክልተ ብሬስ ከፊቱ ኣብ ኮድ እቲ hello world ኢሉ so እዘውዝኒ ኮድ ነቲ ኢንተርፕሪተር ንብለና ፓይተን ታይ ይነግረሎ hello world ዝብል ሲ ናብቶም ሰባት ቅድሚቶም print ጎረሎም እዩ ዝብለና ዘሎ so like ከም ዘህዝ ወጽይዎ ዝንኢልኩም ሕሰብዎ ማለት እዩ ይሄው hello world የርየና ኣሎ so to print function output the screen have is function እዩ አንቶ variables decision making loops function ደልና ነና so tom functions ናይ ባዕልና ንሰርሕና python ለዋዕሊ ዝሰርሕ ድማ ልክዕ ከም ዝበለ print ኢሉ ከምዚ የምፀና so this often the first program written when learning a new language printing نجمر and hello world للقال دما نتقام معناتي hello world ينا نتقام programming so كالي screen رأيومو like multiple print statements አለው so print python is easy to learn ታይ output ይሆናል ማለት እዩ python is easy to learn ትብል ምስታ full stop ተውጻና print python is powerful ተንወልኒርና እንደገና ልክዕታ ማእኸልኒያ ውሽጥ afta quotation ዘላ python is powerful ዝብል ለበይና ተውጻልና ማለት እዩ print python is popular ተንወልኒርና same is true python is popular ዝብል هذا መቸመ ያውይኩም هذا print hello man ዝብል ተዝህል ነይሩ እንታይ ክወጽ ከም ዝኽእል ምግማት ትኽእሉኩም ማለት እዩ so in each instruction of ዘሎ executed one line at a time you ሰለስተኒ ላይናት ሓቀ one line at a time ክወጽልና ከሎ interpreted programming language እዩ ኢልና ንጽውዕ ማለት እዩ እዚ ምስበልና python ምሃርዳ እንታይ እዩ ዘድልየና ዝብል ተመሊስና ካልእ ሕተና ለገልና ማለት እዩ Python popular language because its simplicity and readability ስለዘለዎ look age inclusive እዩ ድሕሪ ወዲ 14 ዓመት ዘሎ Python programming ገይሩ ኮድ ልጽሕፍቲ ኮይኑ እቲ ፕሮፌሽናል ዌብ ዲቨሎፕ ልገብረሉ እንተኮይኑ ሳይንቲፊክ ጆርናል ልጽሕፉ ፕሮፌሰራት ድሕሪ Python ተጠቂሞም AI cyber security ዝተፈላልዩ ናይ machine learning እና data analytics ፕሮግራማት ዝጽሕፉ እንተኮይኖም ፕሮፌሽናላት ይኹኑ ፕሮፌሽናላት ላይ ይኹኑ ዓበይቲ ይኹኑ አና እሽተይ
ገና ሻዓ ሻምናይ ዘለው ይኹኑ ፕሮፌሰራት ዝሰርሑሉ እንተኮይኖም this is popular ይኸውን ማለት እዩ ሲንታክስ ማለት አጻሕፉ ክሊን beginners learn faster ይሕግዝ ዘሎ ማለት እዩ Python has also very large ዝኾነ community ያለው thousands of libraries አለው support ንምግባር ለአና ማለት እዩ which makes development faster ይገብሩ እንደውም ካብ ኩሎም ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ እቲ ዝፈጠነ ስራሕቲ ክሰርሐሉ ዝኽእል ፓይተን እዩ ርግፀኛ ብዘይኮነ ግን ከም ሳምፕል ክነግረኩም ስኢላ ሰለስተ ፕሮግራመራት ጌርኩም ኣብ ሓል ካሊ ላንጉዌጅ ክትጥቀምሉ ዝመርኩስ ኣብ ፓይተን ብክልተስ ክስራሕ ይኽእል እዩ ዝብል just scientifically proved የተገበረ ግን ከም ሓሳብ ክትርድእዎ መእታን ኢለ ለቕርበልኩም ዘለኹ እዩ So let me ask you a question with discussion ወረሞ ንሕተት Imagine writing a program to calculate student grades ደሊኹም automate report and analyze data እንተ ደሊኹም ኮይንኩም Now Python ታይፈቅደልኩም ኣሎ ማለት እዩ all this with fewer line of code compared to many other languages የውጸልኩም ማለት እዩ Look student grade calculate ገይሩ automate ገይሩ report ልኸውጽ and data ድማ analyze ልኽገብር with fewer lines ካብ ካልኦት languageat ፊሊፕ ዝበለ ከውጸልና ይኽእል እዩ ዝብል ማርዚ ካበልና let's set up the Python environment To write Python programs we must install Python and code editor in adhluna Python እቶም ላይብረሪታት ከመይ ከም ንሰርሕ እቶም ኢንተርፕሬት ዝገብሩ ከሪየና ኸለለዎ እቲ ኮድ ኤዲተር እቲ ፓይተን ንጽሕፈሉ እዩ ድሓር ንሱም ዝተጻሕፈ በቱ ናይ ፓይተን ዘሎ ኢንተርፕሪተር ጌርና ኮምፓይል ክንገብሮ ንኽእል ኢና ሶ ንፓይተን ፕሮግራሚንግ ከም ኤዲተር ንጥቀመሉ VS ኮድ ኢና ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ ክንጥቀም ኢና ኒው ፋይል ኔም ድማ let's say first_program.py ማለት .python ማለት እዩ .txt ተናዮ .text ማለት እዩ .mp4 ተናዮ ቪዲዮ እዩ .mp3 ተናዮ mp3 ኦዲዮ እዩ .pdf ተልካዮ portable document format እዩ the same is true .py ተናታ ይኾነለ ማለት እዩ .python ንዚ ፓይተን ፋይል እዩ ኢልና ነግረልና ፕሮግራምና ማለት እዩ እምበር ከመይ ኢንስታል ከም ዝግበር ሓይርና ንረአዮ